بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مسلمانا دوي صحبتا خدا أمي بحثا قمهو حساب بنفسا خور بده ديتين بريقو خدا حساب بمهورة بديديتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق رسول الله فيما قال. قال مسلمانا خدا عز وجل وهاد بشي دبيش إنسان را نيز بوا حساب وا، يعني وقت حساب قو أموابدنا حساب نيز بوا جوارا وحال حال أواناجي دغافل بوني دا ج حقيقتي ج أمر خدا خود برای خود دزیورینن. یعنی روژا گود چه جعمر مهود چه مهو نیزی قیامت دبی گو روژا قیامت خدا یه حساب بمهور دیدیتن. ادی چقا روژا گود چه مهو بهتر نیز دبی گو خدا مهو بده حسابی. و دگل به یکیجی قالك إنسانا ج أمر خدا بري خود زيفرين لأمر خدا قهداري ناكن، إطاعة خدا ناكن، عبادة خدا ناكن. پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي وها قوتيا الدنيا دا ببا وكا إنسانك غريب يان وكا إنسانك ريوي. بيچاوا انسان غريب گوهر مملكتكي زيدا لوي مملكتي جي ناغري زانه گوه جوي مملكتي رابي يانج انسانكي گو مسافرة وقته گو بريد چه جه گوله استراحت کے لگوری کو استراحتا خوب کے لگوری کو بهنا خوبده قدر کے الوید سکنه و جوی در بارد که دیسی بریا خوب دچه. ایدی پیغمبر علیه السلام دبی ونجی وکا انسان غریب بن یانجی وکا انسان مسافر بن. یعنی لوی دنیای زیده میلا خو ند نسره زیده میلا خو ند نسر دنیای کو دنیا منع و بگی ج آخرتی. چونکو دنیا وکا انسانی کو مسافرہ قناغ کام ہولید سکنے اما حیات ابدی حیات دواملی مالا گو دواملی مہولے بمینے لآخرتیا. گلی مسلمانا حیات دنیای وکا آوکا گو دھرکیا تے و درباست بی با آزان را حياة دست بيد كي بالصلاة جي صوند بي حياة وكب هلي دارا گو پیششین دبن زمان تي زرد بن و دكبن دوشهن. بيچاوا انسان وقتی گو جنوكا تي دنیای كيف خوشی چه دبي وقتی گو وفات جي دكي كدر وقهر چه دبي بيچاوا حقيقتا چقا انساني گو هاتنا دنیای سورك خودي جوار تقدير كريا وقتی گو او سورة خلاص بو يش بي دنیای بار بكن. هر نفسا گو ام دستينن جوي روجا مزن را جوي روجا قيامت را ام بچكي نيز دبن. چقا نفسا گو مدا ومستان ام بهتر نزی آخرت دبن. روز ما
مهما صالما يك بيك لبي مدمنه چقا پلکش تقویمی گوتیجه کرن جسرمای عمر ما روجك خلاص بي قالي مسلمانا و صالا 2022 ام هاتنا داویاوی خلاص بو امی بکبنا صالا 2023 ده انشاءالله ادی قالي مسلمانا روجا قيامتي اب نعمتي گو خدا دانما اب نفسي گو دانما اب صحتا گو دائما اب مالي گو دائما يعني اب نعمتي بحد و بحسب گو خدا دانما خدا يپرسا و نعمتا جمبكي نعمتي گو خدا دانما بحد و بحسب يعني اگرت بي قنجي گو خدا بمكرن نعمتي گو خدا المكرن تبيجي ازيوا هجميرم تنكاري و نعمتا بهجميري چونكو خدا قوتيا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها اگر قوت بئي نعمتي خدا هجميرم قنجي گو خدا المكرن ازي هجميرم تنكاري و بهجميري اب نعمتي گو بهجمارن وقتكم هو دا امر خدا دا واخرج نكي خدا يمهدي جزا کرن خدا عز وجل دا سورتك قرآن دا وهاد بيجي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم اب نعمتي اب قنجيق مبوكرنا فرساوا يجمهو وريكرن قال مسلمانا هر خبردانا قمهود بيجي ملائكة خدا وياز دكن خدا عز وجل دوام لي بمهوريا خدا عز وجل هر گوتنا مهو سعد کی هر حرکت مهو دبینه هر گوتنه مهو یازد کی روژا قیامت جی یہ دفترا مهو بده مهو گو هر تشت دا ایاز کریا ادی گلی مسلمانا و داویا صالحات گرک مهو حساب بنفسا خور بده دیتن بری گو روژا قیامت خدا عمل مهو بخی ترزیه دا وی ترزیه کو سانتی مکی ملی مکی جی غلطی ناکویه دا اگر گول وی دنیای مهو حساب نفسا خور بده دیتن مهو میزنی گووا که مایی مهو هنا مهو که مایی خود تمام که مهو پوشمان بی مهو توبه که اما وقتی که مهو حساب نفسا خور نده دیتن مهو نمیزنی که خير مهو زحفن ين گنه مهو زحفن ومهو چو حضورا خدا وخدا عمل مهو يخست ترزيه دا وكشاند كيماي تدهبي هنگيش دسته مهو دچي بچاوا خدا عز وجل دا آيات قرآن دا وهات بيجي بيا ليتني قدمت لحياتي انساني قو عملي ويني باش امر خدا بجهنا آنينا گو عذاب خدا بینن دبی خوزی که جبونا حیات اخوا ما تشتک پیش اخستبانا یعنی دمک حیات دوامی حیات آخرت اف حیات دنیای گیچجیا یا اونم لی حیات یا گل آخرت ادیش برویه که خدا عز وجل بسورة حشر دا وهاد بجی بيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قال إنساني قوة إيمان آنيا خدا بترسهن ميزين كا وجبو پیشیا خوا وجبو آخرتا خوا و چشیان دیا دیسی دویش خدا بترسهن محقق خدا به هر تشتی و زانی جوی آیت تی فهمی گرک لدنیای مهوج آخرتا خورا تشتكيل بيشاخ بشيني معلومة دنياي دجي إنسانك مثلا بيجن ج مملكتك بيزيش ما مملكتك دي بري جوهري وي مملكتي يان اوتيلك شخورا عياردكي يان خانيك شخورا عياردكي إلا كي دبرسي جبونا وقتا جو تشور شبرزنبي اگر جو
هيا وشت هم آني دن هرم إج مملكتك هرم مملكتك دي وفراغي وي حمود عربي دنا هي جنوك الخاني بقر هي كا خاني دبيني نابيني اب إنسان يشبرزب بي جبونا قو أمجي لآخرت أم شبرزن نبن قرق د دنيا دا أم البيشيا خوا عملك صالح عملك قنج أم بشينن مگو خدا عز و جل یہ الآخرت عمل مہو تھارتمش کے وقتے کو کے مائتے دہبے مہن کا رہنگی وگرے مہوی پوشمان بے چاوا مثلا انسانک لوے دنیا وقتے کو ہرے فیکی نشور بکرے وقتے کو آلش ورشے بکے وقتے حساب خو بکے اگر غلطی تے دہبے وی حساب خو راست کے اما چو فیکی کری یعنی چو دکان اشیاء کرین و نگو حساب خو نکر هما پردان دست خوی فیکی یعنی خوی اشیاء و پر خو کرنا بریکا خدا و هات مالی لوانه میزان اگر گو غلطی تی دهبی یہ کار بھی راست بکے یا نا چونکو نزانی چقا پرجه کسمش کرنا و خوی دکانی نزانی چقا صدایی دا جبر ويكي قرق مهو حساب بنفسه خورا بده ديتن بريقو خدا مهو بده حسابي روجا قيامته وقت قهات ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر تشتغل البيشا خوش الشاندي وتشتغل نكريجي خدا يجير بيجي أو إنسان يبي وري حسان دن تشتغل مثلا کاری بو بکے او نکریا خدای به چما تا نکر تشتے گو حرام بے او کر بے خدای به چما تا کر یعنی ہر تشت خدا یہ خبرام ہو پہ ایخے گلی مسلمانا دنیا جہے امتحانیا او تکرار بونا و حیاتا دنیای جی تنیا موجارك تي دنياي سرك دميني پشترا گو اجلم هو هات نفسم هو خلاص بون مهو رحيق و تسليم دكي پيرم هو دچه حضورا خدا جبر ويكي گرك مهو دنياي دا قنجه كش خوربكي چاوات بجن به دنيا جبونا آخرته وكا عردا يعني بچاوا انسان کی عرضی وی هبی گوزستانی عرضی خو جته د بچنی هاوینی ی جراکی گنم بچنی هاوینی گنم راکی نسکا بچنی هاوینی نسکا راکی مصر بچنی ی مصر راکی پامبو بچنی ی پامبو راکی اما وقتی گو تشتکی نچنی گو بو هاوینجی هر لاوی عرضی خوجی تم محصول جناه لینی ادی دنیا وكا مزرعيج آخرتي را لفي دنياي بمهو تشكر بي روجا قيامتي مهو قارشلقي وي بيني قاسي مسقالا ذرة قنجي مهو كربي مهو بيني قاسي مسقالا ذرة نباشي مهو كربي مهو بيني قالي مسلمانا قرق ايدي ام حياة اخوا لقوري قرآني لگوری سنت پیغمبر علیه الصلاة والسلام امراست بکن چونکو حقیقتا عمر انسانی بلیلی روز جرهنا بلیلی حیف جرهنا بلیلی ساعتو ثانیه و نفس جرهنا انسان نا ابدیا هاتنا انسانی جبونا امتحانیا چونکو خدا دی صورت ملک دا گوتیا مساغبون و مرن چکریا جبونا كو أموا امتحان بكن كاكي جوية عملكي صبحيكي قال مسلمانا قرق عملكي صبحي شخدارا بكن داقنا خدا رجا قيامتي روي مسبي بكي ما بجنة مشرف بكي ما برازبونا خو مشرف بكي ما بنعمتي دوام لي مشرف بكي خدا عز وجل ما بقرين جوا إنساني قول بي قرآن دچن
والبي حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام دچن ودريا صحابيا وتابعينا وعالم عامل دچن. خدا عز وجل زاروك مصالح بكي، خدا عز وجل دیوباب معافو بكي، خدا عز وجل دنیا مجي خوش بكي، آخرتا مجي خوش بكي، خدا عز وجل د دنیای دجی قنجیب دیما، د آخرت دجی قنجیب دیما، مج عذاب ایگیر محافظه بكي، خبردانا ما داوي حمد جرب عالم رب.